no vio me do gbe na me sia me na le moji fifi la ega ene kpo me gba fifi la na le popo le moji e ya nye ega wa henam egbe mi gbo be $800 ya wa henam egbe no nyebe onks alo unox va list o currency de o platform ji alo va list le heya me cryptocurrency pa asime ega iglo melede de komele tap le Telegram ji Telegram pe ga ya me call ofia fifla nyame de be video ne didio e ga ya me gba fifla ma ide Google me ne ma fia o ame ye le gbogbo na me be ga e ga ye nyima coin market cap e ya nye ya me petit cryptocurrency pe no pe me be akpo asina cryptocurrency de fuma ya na boile wa wonya le gbogbo be onks finance price e ya nyima ne le popo le emoji fifla magere account ame na mafia wana de onks alo unos le Telegram jide wo bank account de yanye ya wo bank industry wo platform de yanye ya me ame yo minya Binance efe agba efe dema Binance de efe coin de ka alo efe cryptocurrency de kare o le jira $400 ko $500 de kape onks de azo apo je gometa e to me po kwasi vo me nyabe no je asichacha gome no list vola me ga via vio e gome nyebe fifi la de mi le po o le 0.008559 vo no list de awema e ya me bidi ma gbonawe e yile nyo account me fifi la de e ya nya we uche wati wa we ne mobile phone la siwe internet le un epa Telegram ji ya mi le dule ma ide Telegram akofia we ma ide Telegram e ma akofia we Telegram ji de ya mi le dule e ya nye ya nyo Telegram onks alo unos tap elekpo me wo video via mo mesemo ta video meti un chao e ya mi nyima me lo fia ma zi de tap start tapping e ya nyima me bo gbe fifila ma wele o nkuje o chi na boy egale Telegram lo the easiest money ever me platform that kaya la sini olo subo ma ide tap edo ina okwema na no tap edo ina okwema e ya nyima mele tap edo ina okwema no vilono obede kuna vazi asijiro o ma pole te vede ko Telegram ji a po la gbe nke pe ya vala ji a po le e po rare e gaya obe mi tap lo ta de ko mele tap e ma ya kuna du e gaya e do yo va na be mi wo e ma nu keta onami e ga bede o le mi ana be mi tap we le easy for afi na du e ga de je be na bank account le open account me alo lo open come ope cryptocurrency pe platform ji eke ma yiwa koga ya kona we me tap vo fifi la ejibe mazi ni yo le yoyo be claim le fi ta mazi claim le fi ma hoy claim ava pere ega ile jeme le fi nam ega ime enu ime hoy gbe ma gbo be ega ime hoy ma keep tapping fifi la de ga me ya ade hawa ga nam ega de be maga ego me yibi do le ga mana me sia me vi ta kapupu ade ape maga wati wan de gare kapupu ade me ya de kala sin lo lo vuvuvu ta ide link me ko link ko da de video te ina ba twa na ba kame wa poto wo le me ano zezan akpere nwe nyeme nya gba $800 Ghana dollars le ga Togo ga me US CFA me le na gbele to Ghana ga me no vi lon we dagbe ya me bia na me sia me ya ta me no mojiva ya ta me no mojiva fifi la ma de ga e ko de your account me na kwale mi de da nu ita ojebe na bu account enyima elego me sinama ego me nyebe ga ni ho evo de jebe na ko de account me ape na ti wan jire na ko du na de na ko fle na de wa ti wan trust na de me ti be point ko anye na we ta kokoko ne ho ga avo de o jo 1 make po de $1 ya o mi gbo be $1 ya le mi ana de
ne join vode jibe na ko ile bank account meten na di wo ID card ko dade wo passport ko dade na ko verify bank account e open me call link ko dade nyo video te ma dega ne be ya dere e fi ya wazi je dega ta mazi ne ma de hafi ma dere mele agblede e gapa agblede di e gapa agblede la signe mele di o le yo be family e hone ne mete won yo e po erade e hon won yin turn airdrop che ma ti won pe we ama o le ga na me we for free o le yo be airdrop e ya che airdrop ya onye nyo wallet me mele fifla ya ma mia me yo mile e ga jore mia wo yin ma na le popo le monji le ya me godoro ta me sugbo ame gede o me po se nko apa me ko dare o nko ji o 303,000 ame yo me ko de million de ka prache o apa me ava globe ame billion de ka mi hi ame billion de ka we eleme se na ma ame billion de ka pleji vo ya mi hi ya me ko de mama me na million de ka prache o no vi me bia wa na me bidi mi akpo me ko dare o nku me anyway ma de koba ko de kutuku me de na kwale yo de koba sia ta ma ide home na me ide home la mazi gentle batin ya wa fi mazi de me be me la gblede o le yo be farming nyo agblede e ya nya fi ya me le e gapa gblede ma e gapa gblede de e ya me no fi afifla o le ya yo be airdrop vo he me ho airdrop of vode ni me ko de kutuku me ko dare awo me ko e ga ko la gbledi ni me nyale ma de gomena wo vo me jebe na se me ha che ape na je gomen alo na je wo tanya ma yi me ma ide nyo agble ma po be ne me te npo egbe ta ma zi nyo fan e ga me te njo egbe ma 400 ala fa ne pe bla of the kai pe ko ba vide leji e ya me te njo echo egbe nke ndi kanya ya me fon ya me ma ko ya kwa dade nkuji e ga kwi ya wa jo wa tuwo me ko tu ito yin boya o mi le cast tu la ya me bo mi atu godo mi atu la anyi baji anyway so e me ko de nkuma ma ta ma claim yo ma ho de nyon kutokume ava pe de nyon ga hun keep tapping bo nyi me le type yo de me ho tap ya bo ya me ko va la ability ta nu chema gao heme ho vode jibe magazine start new cycle tamezi new cycle wa na mathematics ya e ya major jinamo ta nyema wo mathematics ma ba o minus na meleko ta maga refresh ekema e anyo 19 alo we asieke ble nyi e wonene wa de kale nyi eji cover dade we asieke eji ekema le na blave vonene voadre ekpo dade je nguna deti chao mene wo blave voadre eke won achina be ni check na we be de e wo mathematics o de ra ekpa e doje gomen o jagblede de gapa gblede de nam mele gapa gblede eleve me bele ne phone la siwe telegram la siwe mobile leke internet jola amenovi jo ma de koba ko de kutukume mingere home ne ma glo na computer be ma zifi ne ma china computer be ne ko ga ko ba de kutukume nam afi ma yijide okay ma ti won de ma de ko fiawe me dibe ga me mazi mom me go me be ga pete me dibe no de ko de your account me redraw e ga yin ma holiday o ko ye de your account me bank account wa we nam e ga chi wa we nam yin me ko na de ke complain na de ke le fi o ne gbe yin o data ayo gbe yin phone me ho ga follow ma ide account me ta mi ide yin bank account me so bank account yin ya chele bank account me ega alafa de ka ple de ka ape alafa de ka ple de ka e ya le account me na ta ne mi ga ko e yi me ho fifla ko pe de ega atro okay bla ne vo bla alafa ne bla de bla ton vo en asike
ta de ko ma refresh o be refresh computer e be mi refresh mi no po be na avajida mi no ene aha e porare e ton mi jole de kaji ko ide ton e fia be version ga wa no jina e porare e le po no vinye e le po aposo to be e ka mu ili pe to be ayan mi via beri e po ya me no vi ele kutuku me namlo no nyebe over list alo ko gaya onks alo unox alo le ko le yo ko va dade exchange di $1 e ga ine le popo le kutuku me na me fia be $1 enye deka nene le kutuku ame me bia e wana me gi me akpo me bia dagbe na me sia me na ekpo video vode me ga ko dade do ku gbo ko me na me de no abie se be de ai no vinye enu interview ale gbogbo nya te pe ya ne we po mebe we po de me gble nu na me won lo ma u di menye wo ga wa ko va gble un ne wa gble na de pa be data ya wa gble ya ma o mi ti atona we fo me bia dagbe na me sia me link a wo de le description pe comment tete yi na choe na kame wa po ya jeji na we nya no kame no vi lo we